uthando lukaBaba lunje ingulwandle bovu Baba luba zilujulile luyaziwa kimi lwafinyelela kimi ke finyelela kimi ke ngise ezonweni zami halwa zilwa ngidlu abakelwangi sindisa Baba ngiyabonga Baba ngiyabonga ke nangi nangenhliziyo yami ke sengiyavuma ngithi ungusindisiwa. Egameni elihle lenkosi yethu uJesu waseNazaretha angibingelele ngithathele lithuba ngibingelele angibele umthandazo omncane babo ingcwele egameni elihle lenkosi uJesu waseNazaretha. Baba ngiyakukhuleka ngibonga lesi sikhathi ngibonga lo mzuzu omncane kangaka ukubana mbonge ngikuvume phambi kwabantu ukuthi engicelayo ngalesi sikhathi Baba akuthi umntanakho ozozwa le motivation yephasika ngicela Jehova umenzele okuhle ngegama lomfelo uJesu Kristu waseNazaretha, amen. Ngiyabingelela okokuqala ngibonga uNkulunkulu emuhle empilweni yami sibhekane lo mkhosi wesinkwa esingela mvubelo okuthiwa yiphasika kwabanye last supper. Konke kulungile kuJehova, kodwa ngizakhuluma kancane 2 minutes masifunda encwadini yethu eka-Exodus 12 verse lika 18 lapho uJesu owayekhuluma noMoses nalokho afanele ukuthi akwenze kubantwana bakwaIsrayeli mabe siyahlanganela nephasika. Kwakule mgomo lembandela okwakumele bayenze ababeyitshelwa nguMoses ukuthi iphasika labo kumele bethole izinyane lemvu elinomnyaka owodwa balihlabe, inyama yakhona ingaphekwa kodwa yosiwa, bebe sekuyagcoba emgubazini ngalelo gazi amathambo alo bengawaphuli. Kwakungumthetho kaMoses kubantwana bakaIsrayeli. Mangisehla nayo lencwadi ingibonisa uJesu ekhuluma ukuthi ba-celebrate ukukhutshwa kwabo eGibhithe. Masisehla ngalezi zincwadi siza kuTestament elitsha esibhilivela kithi singamaKristu. Ithi incwadi ku1 Corinthians 5 verse lika 7 uKristu ukhuluma ngephasika lokuthi elethu iphasika singamaKristu selihlatshiwe. uKristu walenga esiphambanweni, uKristu wabulawa ngenxa yezono zomuntu. Engicabanga ukuthi uKristu mayesithi elethu iphasika selihlatshiwe ukhuluma ngawe nami. uKristu mayesithi elethu iphasika usivula umqondo kamoya ukuthi iphasika liyini kumKristu. Ngesikhathi sikaMoses amaKristu ayengekho, uthe uKristu esewile wasifela waqala ukuba khona amaKristu. La uKristu othi mayekhuluma esitelethu iphasika selihlatshiwe elinguKristu. Ukuzila komzalwane ngensuku zamanje, isinkwa sasilufuziselo lwenye into kubantwana bakaIsrayeli ngoba babe celebrate ukukhutshwa kwabo. Kodwa thina isinkwa esiyimvubelo ukukhulunywa ngaso manje kuyisono, ukuthi mawuza kuhlanganela lo mzimba kaKristu uphuma esonweni, ukuthi mawuza kuhlanganela lo mzimba kaKristu ubusiswe. Dela ezinye izinto zasemhlabeni ozibona zizinhle kuwe,
kodwa uhlanganele lo mzimba kaKristu. Ithi iBhayibheli engiyifundayo, oza kudla le nyama yami aphuze naleli gazi lami uzidlela ukuphila. Ongasoze adle lo mzimba unecala phambi kukaJehova. Awudli kanjani lo mzimba uKristu etuudli? Ngoba izithi iBhayibheli engiyifundayo nesethekele semzini wakho kufanele sidle leli Phasika eliyi-last supper kithi amaKristu. Kanti ngithanda ukuthini kumzalwane namhlanje? Bakhona abazalwane abazathatha uhambo besiya emakhaya besiyahlanganela lama-families ukuze badle le last supper. Bakhona abazalwane abangasoze balithole lelo thuba, njalo bakhona abazalwane abazahlala beseqinisweni likaJehova. Kodwa konke sonke singaba kaJehova. Engifuna ukukutsho ukuthi mase siyahlanganela lalesi sinkwa esingenamvubelo, esiyisono esishiye emuva ku-Old Testament, angiqinisile le last supper izayenza umehluko empilweni yakho. Le last supper izakhipha isifo esesayehlula oqhiha odokotela. Le last supper izavula lapho ozitshela ukuthi sokuvaleke khona intando kaSathane ayinamandla phezu kwegazi likaJesu. Ngicela mntaka kaNkulunkulu ungizwe lokhu kukhuluma kwami. Ngicela uhlanganele lesidlo esingcwele esiyi-last supper yakhulunywa ngoKristu. Impilo yakho izatshintsha. Itenye incwadi kuDaniel ngale Daniel ekukhulekeni kwakho ufastile for 21 days. Umthandazo wakho ngawuzwa ngosuku lakuqala, kodwa kuleminye imimoya esemkhathini ebamba imithandazo yethu. Kuleminye imimoya esemkhathini engafuni esikunikezwa nguJehova akufezeke. Kuleminye imimoya esemkhathini eletha ukugula ezimpilweni zakho. Kuleminye imimoya esemkhathini eletha ukuswela. Kuleminye imimoya esemkhathini eletha ukungazwani kwama-families. Kodwa ngicela mntaka kaNkulunkulu uhlanganele nalesi sidlo esingcwele abathi iPhasika. Your life will never be the same again. Ngiyalithembisa ngaleyi inkulumo yami encane ilifisela okuhle ngoba travelayo, labangasoze bethola ithuba lokutravela, nabangasoze bevale emsebenzini. Yisithi uNkulunkulu uyalithanda. Egameni elihle lenkosi yethu uJesu waseNazaretha, le nkulumo yami ngiyivule ngomthandazo, ngizoyivala ngomthandazo. uJesu uma esesiphambanweni, mababe emhlaba ohlangothini kuphuma igazi. Akuphumanga igazi kodwa kwaphuma amanzi, okuyisimbolo yokuthi wonke umuntu oza kungena emanzini. Ithi enye indoda ma ivakatshela kuKristu ngelinye ilanga, ithi iBhayibheli uJesu uyitshela ngesisu samanzi ukuthi oza kungena emanzini uyisidalwa esitsha sikaKristu. So leya ndoda iyabuza uKristu ukuthi kanjani ngizakuzalwa kabutsha, kanjani sengimdala? Uthi uJesu wonke umuntu ozongena emanzini babhathizwe useyisidalwa esitsha, sewufanele umbuso wezulu. Yikho okwabe yisimbolo ukuthi uJesu ma elengile esiphambanweni kwagcwaliseka ngalelo suku, sekuhlatshwa ohlangothini kuphuma amanzi, ukuthi wonke umuntu ozasondela esigabeni samanzi uJehova ukhona kuye. Asibhabhathizweni egameni lihle lenkosi yethu uJesu waseNazaretha, siyemukela umbuso wezulu ozayo ngokwesibili. Konke sokuphelelisiwe, singakhohlwa ukuthi lokhu kukhuleka kwethu esikukhuleka each and every day ayisikho kwasemhlabeni kwale mzimba esiyibonayo, kodwa iluvuko lokuthi ngosuku lokugcina sonke siyemukela isumqhele wezulu ngegama likaJesu. Amen. Baba, siyabonga izwi lakho elincane kangaka Jehova, kodwa lilikhulu umuntu ozalizwa alisebenzise. Engubongayo ikusinikeza leli thuba eliyimvela kancane. uNkulunkulu wami oyingcwele, ngiyabonga akuthi abantu abakho Baba ubenzele okuhle after ukuhlanganela lo mzimba wakho, mabe kuvumile bahlanganela lo mzimba wakho, ngoba owakho umzimba uzobe usuhlanganele nowabo. Benzele okuhle Jehova, abaswelayo bathole, abagulayo besinde ngegama lomfelo uJesu Kristu waseNazaretha. Sokupheleliswe zonke izinto Baba, amagama ethu mayingaswelakala embusweni wakho ozayo ngokwesibili. Amen.